Hadin wa ka sarkar jela dapan yo ka ya ka center tho exam MPSC harilum jaintia kauman kawi na kamat wa ka sen jaintia student union dalai luti ka hakisnem wa chadin nei da wa yo ka ye jenjar saja ki khnru khalut wa julai tho exam chadu chashlong i wa rakta bha ye por ilut isem wei kam ju le ju mat ki manipur ye sa akut kari kam ta ka sen GSU dapan singa wa ikmen wa isnga ngu ya usumbut menteri rangba ka jela usnga bhalang dhar kam ju ya menteri rangba ukonrat sangma ki wada chimkhia hajrong gani kamat dawa General Secretary GSU Central Body Unil Mukhim hawa kalam chiki thok kubor ongu kani to ka wada angnut le daki khon grilum jaintia na du kisnem wachadin langba itengkhu saja yongki wolai chadu shalong kamte langba iyo ya kani ke MPSC Examination Center ka sen GSU depan kan mohro ka ya sarkar wa heya to waki center tho exam wa pher waju pan man hajwai kam ka CUET ka NEET to upenne yaki nei benta I mentoy ki khon grilum jaintia hi waro kawi kam wagi ni ki center la to ki wakasen dadep aging tho ka chaka sarkar nei por chaipor hagani ga por yang gani ga sngi carbon dap iding jing snyau komen wo tip wa ka jaintel syong ibro kwi de yo gi ya ka MPSC Examination Center khublai kerpang ni yo Deputy Chief Minister yang Shri Snyau Bahalang Dhar bat kamju le ya ka sarkar MDE tu hapok ke jingilam usar Shri Konrad K Sangma nei benta udah penyok bahagi ya ka Jainte Hills yang ya ka MPSC Center kini man go gejing angnut yang ki khon giri Jaintia naduk ki por ko lai chadin udah jukondu jing bahagi khamtam ya ka jing lai luti lu appear ya exam chuduk shalong damat ki naduk ka traffic jam damat ki le adu ka jinglut jing sep ko wakta khamtam yagi ki student ki wan ka longyung ki wa duna ka yo ka kot te khublai ya ka sarkar wada penyok kerpang yi kini ka MPSC Center Examination hejo ipor pengkemo ya ka sarkar yagi di center go per kam ka CUET NEET Center nebenta kecing MK yang ga Jainte Hills yang iwro kwi te lada pai lada lai gi por gwal da lai chedin bonsin yo ito ke Jainte Hills dang lai ke chkmat daman gale gwi na ki district ko wa ku hiliang ke pure puthi te ni te daw panman go I ke Jainte Student Union uyai pengkemo ya ke sarkar khamtam ye ki documents ki wada tho iche ka sarkar wo penyo ye kini ki jing MK myong ga Jainte Hills yong wro gwi but khadu le kwa khublai ya ki student ki wa wan chakmat haga SSLC examination kamayu le ke district yong man go gwi nagi district ko wa yo ka percentage ko chakmat te kitbok kirbyang ye ki wo dang krek chitom chuchu gi yuan rak burom gi ye distrik ye than yong wro kwi